قال نحدثكم ما انصاب في الواري ولا انصاب في عمركم قلب ما عندها حاكم سلطان ولا مولى. Il-poezija Il-Kantilena, miktuba b'Malti medjevali f'nofs is-seklu 15 minn Pietru Caxaro. Il-versi tal-awtur huma eżempju ta' tlaqqieħ bejn nisel semitiku u tradizzjoni letterarja Latina. Il-poezija nstabet f'Settembru 1966 minn Patri Michiel Fsadni u l-professur Gottfried Oettinger waqt riċerka fl-atti notarili, wieħed dwar l-istorja tad-Dominikani f'Malta u l-ieħor dwar l-Ilsiera. Kellhom jgħaddu sentejn oħra biex il-pubbliku sar jaf dwar il-Kantilena fi studju li ż-żewġ riċerkaturi eventwalment ippubblikaw. L-40 sena mis-sejba tal-Kantilena tfakru mill-Akkademja tal-Malti b'serata li taġġieħ lil Patri Fsadni u l-professur Oettinger. Il-qofol intlaħaq meta Dr. Martin Zammit li għallem l-arbi fl-Università ara l-Kantilena kif qatt ma nqrat qabel, skont ir-regoli fonoloġiċi li kienu mħaddma fil-Malti medjevali, differenti ħafna mill-Malti tal-lum. Suriet ta' kliem fil-poeżija jinsabu fl-arbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-punent tal-Afrika ta' fuq, l-aktar it-Tunezija. وقت همرمتي وارجع ابنيها بدلها انت الامكان اللي يوتيها من بدل الامكان بدل الفنتوره علاش لي راضي على الكل شبر صوره هم مرض بيضة وهم مرض سودة اتهمرة اكتر من هداون هم طريت منا تمرة. Il-poeżija allegorika titkellem dwar il-gwaj tal-ħajja miż-żewġa u tbassar minn kmieni l-għaqda bejn il-sin semitiku u t-tradizzjoni poetika Taljana. Il-Anja jew il-Kantilena instabet f'manuskritt legali tal-1530 tal-notar Brandano de Caxario li jistqar li l-poeżija nkitbet minn qaribu Pietru Caxaro żmien qabel. Fil-lejla ta' tifkira saret taħdita dwar il-Kantilena bħala mera ta' Malti qadim mill-professur Alexander Borch, studjuż ta' ilsna semin li għallem f'Università f'Iżrael, u d-daq ta' melodiji medjevali mill-grupp Ġukulari. Il-President ta' Malta, Edifen Kadami, tkellem dwar il-valur tal-Malti, l-sin ta' Malta u l-Maltin biss, illi llum huwa rikonoxxut anke mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-identità nazzjonali u wara ħafna taħbit sar waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Fil-11 ta' Novembru 1918 kienet intemmet l-ewwel gwerra dinija li minkejja telf kbir ta' ħajja ma switx biżejjed ta' talima għaliex 21 sena wara faqqet it-tieni gwerra li swit il-ħajja ta' iktar minn miljun. Madwar il-Commonwealth f'Novembru jsir jum it-tifkira fġieħ il-vittmi ta' żewġ gwerer. Antonja Mikallef